Pamirsa ring tengahing krama Bali, gegiras ngemit budaya lelu kantun ageng. Ngelintangin pemagin upacara pitrayatnya, sanis pisanan saya nincapang pesikian krameni. Nepet tanggal 21 Juli, krama desa adat Iepo, manggis Karangasem, mepupul ring madianing desa, untuk kemargiang dudonan upacara pitrayatnya, sani kemargiang oleh pesematonan dadia Kalang Anyar. Nepet ring galaro ras tengai, puncak upacara kemargiang, sawa kebantenin raris kagenang ring badi, raris suaran gamelan beleganjur ngawit kesuarang, suara inucap nangiang rasa gegiras, sesepisanan, nincapang rasa pesikian majeng samian kramo sane tedun. Antuk selanturnya nih, dasan kramo lanang sampun sayage, antuk mesikian ngusung bade memargi nuju genah pitra, ring pemargi inucap dados bukti pesikian kramane sepesikian umat. Lianan punika, krama istrine taler antuk sumaken makte sarana upakara sane kebuatang sejeroning nyokong samian pemargin upacara. Majeng pesematonan dadia Kalang Anyar, upacara pitrayatnya puniki, nenten wantah pinaka sudarma agama, sejeroning bakti majeng leluhur. Gala puniki, taler sayan ngerumah ketang, ngemit pesikian, senamiang gagira saling ngewantu pantaraning krama, sane pinaka ceciren kas kauripan krama Baline. Nilai gotong royong kantun kerak sebecik sejeroning drestering Bali, saking generasi ke generasi, tios punika, pitrayatnya kesemertinin pinaka aturan mendasar mana suci, sane ketujuang majang leluhur miwayaya rene, sepisanan, Cina bakti majang leluhuri. Ari Wiratmaja, Bali TV.